Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo langkethe puthak Minister Piyush Hazarika nangka humri. KRA Sarupathar Hawaramai pen Bokajan atum pen KSA Chingrum nang popura sodak pen kachuningri. Thevang polling station along EPHLC asong atum chingki che thanamai kepadu. Karbi Anglong live Karbi prime time abirtang ton pen arjupanik tha. Non barla por hut prek jama hawaralong arwiki jang kachimit me pinajok penangan adimalong langket hepen penangan araratum akisung dolo. Lason thotsi Assam state along Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district hinialong ta arwiki jang kachimit me pina sonsi theklong. Lahaya kisung pen kijoy kipen radaphan kipajok jia phan pura Gulf of Assam Water Resource INPG lapen Social Minister Piyush Hazarika Karbi Anglong nangka humri. Vosike chikloni phai thongke barni kang sampor phai plia por Government of Assam Water Resource INPR lapen Social Minister Piyush Hazarika diphurong so pi taralangso kajirong hangpi guest house along wangsi Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district hinialong langkethe langkang duma puthak adido jotpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang Water Resource EM Retacing Hipen Kedanglok MLA EM Anparta MAC atumpen chingki chethampon Labang so mailong arsik jit ka chingwai pon Jesamet Water Resource Saikam aputhak pen Kedanglok Social Justice and Empowerment Asaikam lapen Information and Public Relation pen Kedanglok kaprek along riarlo Kemisenji alama puthak chingki chethampon আৰু লাগিব বুলি সকলোৱে কৈছে খালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত মই কাক কিমান লাগে ৰিকুৱেশ্যন দিব দিছো পৰহিৰ পৰা আৰু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কথা জানো তাতে 15 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি লাগে সেইখিনি হৈ গলে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাখন বানপানী মুক্ত হ'ব সেইখিনি এইবাৰে কৰি দিয়াৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আজি ইয়াতে আহি গম পালো পাৰক বা নমাটি এলেকাত আমাৰ এখন নদী আছে সেইখন উন্মুক্ত মই আগতে জানা নাছিলো কোনো কোৱা নাছিলে সেইখনটো 5 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ মধ্যে দিয়া হৈছে ভৱিষ্যতেও তাত দি পেলাই মথাউৰি দি বানপানী মুক্ত কৰা হ'ব সেই কাৰণে সেই দুটা উদ্দেশ্যতে আহিছিলো কালি আমি আমাৰ ডংকা ফলেও যাম আমি তাতো অলপ বানপানী মই কৈছো তাত ইতিমধ্যে প্ৰায় 70 কোটি মান টকা যোৱা 3 বছৰ দিছুৱে বানপানী আসলতে মূল বানপানী হয় আমাৰ বৈথালাংশু সমষ্টি আমাৰ বিথুং ৰংখাং এইখিনি জেগাত তাত আমি প্ৰায়খিনি মথাউৰি বনাইছুৱে এবাৰ আকৌ কৈছে যে 15 কিলোমিটাৰ মথাউৰি মাৰিব লাগে সেইখিনি মাৰিলে মোটামুটি যদি মথাউৰি নতুনকৈ নাভাঙে তেতিয়া হলে আৰু আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত পানী নহয় সেইখিনি কৰিবলৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আৰু সেই কথাখিনি পাতিবলৈকে আজি আলৈকে আহিলো Dipupen Govintiso Karbi Anglong live Karbi Locharlia Songmati KSA Arodo Anta Erovetsi Donangchipo Aputhak Karbi Rongasar Hawar Amayatumpen Kidamdang wo signify thongkebarni pherangkya mai kangnipon Kidamdang wo signify thongkep ani lakhaing korahini Sarupathar lapen lakhaing korakithom Bokajan Karbi Rong Asar Hawar Amai Atumpen Karbi Students Association mate KSA Chingrumnang Popura Arsik Jitpen pherangkya mai kangni Nisar bura sinahapin khat alam lo pu mathapon pen alang litum sitami chingrum pet pen Karbi Anglong adang pi ake claim ake dam sitame anso se ki paprang thegi anso se aja kong ke thegi labang so abang ke alang litum chibor ipon pen asong claim re dam re rira isivet ipengvet du thegra alang litum KSA aja kong chipang tang theglu pulu tang te nilitum sitame Ake saratum matang te nilitum ronga saratum sitame alogot ki claim ki damdun sitame joy phanga son si duji Labangso pherangkya mai kang niponalong lakhaing korahini Sarupathar Karbi Rongasar Hawar Amai along Maipu Bapuram Singnar lapen Kongchunbang Lobon Kro Rap Chunbang Mohen Singnar lapen Claim Rapet Atum lapen lakhaing korahi kethom Bokajan Karbi Rongasar Hawar Amai atum Amaipu Gobin Rongpi atum chetongdon si bangso pherangkya mai kang yelong chetongdon bangke itu masuma raposi
alang tum tan tum somar tum sanchom tu kok pulong te tum bang aphan nang ki japon na bang ke akimi o kali dia ji la son si ni tum che thek long jo ni si ni tum ta sudak pen nei kichuning ri lo la pen ke ining thelo ni tum suru pathara tum ta sitame la tum alam pen var pin pen alang tum prapjin pen alang tum mesiana tu war matha pen tum api apo alam charge pen mesiana tu war lu pu matha pen ang tum iklai vet ki du pe thek pu pusini li tum ta achar pen stop Balipathar pen presenterang Karbing Long Live. Lakhain kora truck Dwarbaguri MEC constituency angkang Dehuri Thewang polling station arlo APHL simati All Party Hills Leaders Conference asong atumpen kidamtang MP kilik ahut APHLC asong atum ke haide da jok puthot rada tumpen chingki jethan ajame kedeng pon Thewang polling station amaipu rodasun rongpi ke charipona mailong aluhia man pen APHLC spokesperson angtong intikathar along kachetong dun Samson Teron Klengsar Potiso Ratul Teron atumpen ke chenglok APHLC klembang phia tumpen penang anatum chitongtun Bangso hut APHLC spokesperson angtong inkikat harpen mailong kaning jepon ke ilitum ahok pet pen khailong ri hemprek aparmansi vote ki jok nangchi APHLC mate All Party Hills Leaders Conference asong atum ke hemprek aparman mate Article 244A comment 2 pen lone Karbianglong hemprek ke hang kipachunji longri longpat cherai kom nangji la pen khai ki sungpen chepajok ji aphansi APHLC asong atum ke vote ke hangputa angtong inti pen ningche pon la pen APHLC asong atum pen Thewang polling station along kachepa high pon thek apot sitami kachuro pajerte kang la pen labang so mailong APHLC mate All Party Hills Leaders Conference long live 6 schedule long live jai kathar achithip ading nangpu slogan hangsi my mission pen pejut pon News Report, Karbing Long Live. Bokajan Subdivision angkang along Nongnam kache thangklong Pranab Jubilee College Lapen School Aswami abang angta namoni tatum aphan long le kacho jor et alamki keklang along KSC atum kahumridam Bharat Sevashram Sangha Missionary atum Akera Pen Pranab Vidyapit School kedamtang Pharukre Sirkebra Troksir Kebra Kep Aningkan Bokajan Rongsopi Ward number Troksi Nepali Bastia Long Labangso School Pangni Pondo Papen Bangbom Pen Surihini Rakep Aningkan Pranab Jubilee College Pusi Amen Ramik Nangchelar Pontulo Piningan Labangso School Ningkaning Kwara Trogan Arta Nangdolo Labangsong Bong Ladak Kaddu Kavyasai Kilang Charya Bangku PHU Inut Swamiji po abang thua phansi arpu pek ponlo School apen college mati education hin thangta ki pudun jialam avi te bonta hala Swamiji abang kachumatha ot kilang no bang ang kilit pik asonsi thek ponlo athelang li Swami aphan school ke palang ji aphan ke pathik pon pame aphita Pranab Jubilee College amen pen along anam ki jum pen long le namsi nona bang ki Dimapur arlo ki do angtan ki che aso tumaphan anam ki sopen Chojor Inghu Bomlo. Labangso Birta Karbi Students Association Mate KSA Bokajan District Committee Atum Arjulong Si wo signifying ko raner kep arni adim humri damsi langdamlo. Labangso lam aho kachini ji aphan puthot wo signify thongke barni arni kangsamapor Pranab Jubilee College along humri damsi Swami ji aphan chitong damlo. Lapen Karbi Students Association Atum pen Ladak Karbi Anglong ke 6 dola long riapotsi Kaprega District pen Chingbarbi
lasi longle namjam jorjam aron avi Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik tang aron do pusi than pajirmi ponsi than pare pon Niltum next take it then coaching tu bangke lah hello mungkin tami atheng nu tami tukang lo je la kim tang lo tami la kim ki ana bangke stop not ma choi not la pon tu tadi tukang lo la pen lo si ki bangke langan ni bang la pon hem demopor so aku hem na ka chikim han bori bong bote ni tu la bangke sudah ten bison ni bangke khang dun ji pani tum Halapu Swami Jiabang alang dipen lamboy kachipidun ke nilike lahai aron alam ke thangta kachini avedetlo lasi laso joksi longle bangke bangkli ke ban bak amuni tatuma phan jojo pondetlo pusi chining jepon lapen lahai kadu kave aronoro kaselam ponalong inut fishery par ward number isialong kedo mohan tokbi lapen dipupen inut mondol atum pensi saya mukha rabdun bompusi Swami Jipen ning jepon Lasinon isi kachirok tok nang jialama bangki labang so Swami Ji School lapen college main pen along longle alam pen nang baitahat lasi un an pen alang liphan longle kipi abang kachire akinang sot Swami bang dakla adu garai along le ador ki kom pen nampo ma college amen pen nampo apadu bangke la college kopide akam claim isi nono bangke la Dimapur pen kibang Dimapur accident ada kido amune do atubasi longle bang jorsi no lada kopelo residential hem tami pachikim rap lapro se khailong lo ma athik non analangli longle ke nam tanga dim bokajan ghurial dubi bokajan nepali khuti santoshima mandir kolegaon dilai lapen non manja pen diphu malom anta longle ke nam ji aphan chisik pon bombusi chini pon alang liphan ne pen rempol the inut Swami ke claim abang pujong si la puson dak Karbi Anglong ni kan wan ne nang claim eta phida dak aron atang chini tongte ma chini ne plong de la bangke li tong phan ke mi alam le se nilian ben chuning ri lo dak komane ashram long ke claim abang pu bang tung do ta hai se alang li son son abang ke nilitu ma hian ateng plong te ladak prono video clip long shot kali si ladak Karbi Anglong mat asam angkang long bang galang liphan la so Swami pu bang ke ladak bang galang liphan te kon pe dan ji athe muki bang jilang bang ke long apre dim satame la ke isi pheri mi miang ang si ile kon ke long bokajan penanan terang Karbi Anglong live Tang tepini Karbi Prime Time berta ke lapuan sekang ton paniklo ajuk kemi